fracassado na Julius lwati woko yeko yana baba ingoma khese musi ayichineni watwa teka obo aslava kumuka Msambike ngifumala mali ya taxi aslava kumuka Msambike ngifumala mali ya taxi aslava kumuka mino ngifumala mali ya taxi aslava kumuka mino ngifumala mali ya taxi mene shabana kungena nilihava na shinkwa bababu mene shabana kungena nilihava na shinkwa bababu mene shabana kungena nilihava na shinkwa yemwino mene shabana kungena nilihava na shinkwa yemwino nidafika ni kuhini kansati wa mina mino nidafika ni kuhini kansati wa mina mino nidafika ni kuhini kavana wa mina mino nidafika ni kuhini kavana wa mina mino Mr. Casito Channel, o portal das novidades. De janeiro a dezembro niyotsama mina ningaposi de janeiro a dezembro niyotsama mina ningaposi akisimusi lifikile lakumuka kaya yemwino akisimusi lifikile lakumuka kaya yemwino nashilava kumuka niyavona katanga mino nashilava kumuka niyavona katanga mino nashilava kumuka niyavona vananga mino nashilava kumuka niyavona vananga mino swoleswo baba lava vafana vambirhi va nga fika swoswi ehemukeni maxaka ya kaya ya ka khisimusi ni maxaka a hi swa ku tshama la joni tluwe vavasati laha ni ro kompuza mabiya moxa tinyama a va na valamba le kaya la hemukeni maxaka eish baba hi fambeni kaya impela mani khisimusi lifikile hiloli hi lonaka a hi tshikeni swa ku lembileni jumeli li ku jumela ka yini ku ri ka hi ku wona nkama wa kona wolowo na wu fambafamba le nkakovani le aka migela na havali a ti cheriki la tlhelweni la a hi muki kaya n'wana baba nashilava kumuka Msambike ngifumala mali ya taxi nashilava kumuka Msambike ngifumala mali ya taxi nashilava kumuka mino ngifumala mali ya taxi nashilava kumuka mino ngifumala mali ya taxi mene shavana kungena nilihava na shinkwa bababu mene shavana kungena nilihava na shinkwa bababu mene shavana kungena nilihava na shinkwa yemwino mene shavana kungena nilihava na shinkwa yemwino nidafika ni kuhini kansati wa mina mino nidafika ni kuhini kansati wa mina mino nidafika ni kuhini kavana wa mina mino nidafika ni kuhini kavana wa mina mino Mr. Casito Channel, o portal das novidades.